Dan wa iyan. Dan wa susuyan. Pila benar tadi ni nga. Hindi ka jingit ka jong ayapi. Kanam kerla. Haka Southrik unaitung araja arpunrega Frank Motors kabadega dealer jong Tata Motors passenger vehicles sa Meghalaya kalalaban pli pipe ba ek next gen Tata Tiago but next gen Tata Tiago.ev haka showroom jong ka bah maulai mauyong haka ni jingalang pli pipe ba lapin i ki kali hatchback thamai jong Tata Motors ki bawan bat kadur ka be itnat ki kor jingrap bamenta ke Jingshngaiñ ke Kham bat ke dor ke bayahab ke next gen Tata Tiago ke wan ha ki variant petrol bat ICNG ringkat mak ke jing internet ke bathamai ke jing yo asyong ke besuk bat ki kor jingrap ki bestat kat ba ke Tiago.ev ke wan ra ke jingsuk ha ke jingyat kali electric da ke fast charging ki kor jingrap bestat ke lifetime high voltage battery warranty ba ke jinglut ke baduna ha ke jingyat Kedor sedang jong next gen Tata Tiago kelong 0.0 kendai lak kadba next gen Tata Tiago.ev ke sedang nah 0 kendai lak X showroom kedor sedang jong next gen Tata Tiago kelong 0.0 kendai lak kadba next gen Tata Tiago.ev ke sedang nah 0 kendai lak X showroom ke Tiago.ev ke donru hakarukam battery as a service BAAS hakador 0.0 kendai lak bar ke jing seo 8.0 kilometer nakabenta ke battery kat kum ki kendon ba ke jing eter ke booking ba ke test drive ke la plementa habaro ki showroom jong Frank Motors ha Meghalaya la khot so bhai ki pat ba ban wan che ke showroom ke marjan man sakhi ke next gen Tiago bat ban yo jing men toy ne ki offer bekerpang ki finance scheme bat ki exchange benefit Habatin, pej bahagi ki sharp plus F. Ka plus F? Hakabam bangibam duna ki eki batay kamet. Namar kata habathiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pej ya ka sharp plus F haka jingsom. Yaki nutrient kum ki vitamin bat ka iron la icon diat bat ka bathau bha kam khta ka dur jing ki marbam ka jing mat lani ka rukom shed yaki. Balehi panai kita. Kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka kia. Ka nutrition bakam bhak ka jing im bakam bha pendon kam daki mar ba modon ka sharp plus F menta kasni Lawan ra shapi lingba ko office jong commissionerate of food safety Meghalaya